Ngiyababingelela bezulu eliphezulu, nina bohlanyo lisemehlweni amadoda, nina bakaKlebe ngimbone ukwehla kwey'kamangcengeza kwathi kwey'ngaphungashe wanyamalala. Nina beqhawe, nibingelelwa intungwa lasenhla kwasokhumalo, ukholo, ngikwaKhumalo kwiKholo Khumalo TV. Nanku-ke umuthi nina beqhawe, nanku-ke umuthi, kuthiwa-ke isiklenama noma umahlanganisa. Umuthi-ke lona-ke owenza-ke imisebenzi-ke eminingi. Abanye-ke bayawufaka-ke ey'mbizeni-ke zokugeqa-ke iqolo. Kodwa-ke kahlehle umhlabelo lona-ke bakwethu. Umhlabelo nina bembube-ke. Isithombo sawo-ke siye-ke sibiliswe-ke ngamanzi noma-ke ngomhluzi-ke wenyama-ke engakhuluphele-ke kakhulu-ke. Abanye-ke baye bawubilise-ke ngobisi. Bese-ke uyaphuzwa-ke, isichoncho sawo-ke siyaphuzwa-ke ukuze-ke sihlumise-ke konke-ke okulimalele-ke ngaphakathi-ke ey'cubini nasemsipheni-ke nasemathanjeni-ke imbala ukuze-ke sihlumise-ke konke-ke kwephukile-ke ngaphakathi. Nina beqhawe kuthiwa-ke isiklenama noma umahlanganisa. Niyezwa-ke nani-ke igama kuthiwa umahlanganisa ngoba phela usuke uhlanganisa-ke osekwephukile-ke kuphukele-ke ngaphakathi. Isiklenama noma-ke umahlanganisa nina beqhawe. Ubuye-ke ube-ke ungene-ke ey'mbizeni-ke zokugeqa-ke iqolo. Lo muthi lona isiklenama noma umahlanganisa. Baphile-ke abenkosi, siyabonga.